Grupp ta' Maltin li ffurmaw il-kumpanija Pyromotions irnexxilhom jiksru Guinness World Record wara spettaklu mill-isbaħ li seħħ fil-Qatar. Ir-rekord kien jinvolvi xogħol pirotekniku illi nħaraq minn 500 drone f'daqqa. Dan ix-show twassal lejlet l-ewwel tas-sena fl-Lusail Boulevard. Kollox inħarqu 3856 xott ta' nar minn dawn id-drones bil-folla tilqa' dan l-ispettaklu b'ċabċib u entużjażmu kbir. L-ispettaklu kien koordinat minn grupp ta' 8 Maltin u 7 Taljani u din mhix l-ewwel darba li pirotekniċi minn pajjiżna għamlulna unur barra minn xtutna. Bil-Maltin ikunu pionieri f'kull sens f'dan il-qasam, tant illi ma' snin adattaw għal tekniċi ġodda u ppreżentaw spettakli b'elementi innovattivi.